Turolo aporang cipi dun po. Asi pinya press meet lagi jasa pet lagi. Mana kuki tu man special seat ki PG po apa sawa puta. Government tu man. Aso pada itu press meet bilo, aso press meet TV lagi JACAS la palang. Aso ri sangho tum do KSYC lo, KFA, KAIYA, KUYA, la sosong pe silang pe si tum bilo si. Lalu la si ili tum sampai sini lo non hedong ili tum Chief Minister, sama Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma alang di kuki fan la 125 amendment bills also implemented alang tuan Sydney kuki fan PG palam thei ki pudo la sila so puthak iltum JACAS pe na bangke iltum ke la ke chokchi pusipu athema no hoga tribe long no hoga long le nam hitame a tribe wise pugen hok ta seat reservation abe ini dak palam ni dake ki pigele class fan sipi tribal SC OBC puben si reservation dui tamni kuki karbi naga khasi dimasa puben ke no hokolong no sabla sondak taxi belek ta marori to hopanani puben ke dak reservation ke bibe itu koski chini da matengke lasi dak karbiang long stame non 125 amendment bill salong sida tu kuki on duita sit ki pi pula bangke ki PG pu bang pipelang ki PG pu bangke la ke itu bangke kroyun ire la bangke chokche pu ji they to kroyun ire pothe athe la ke chokche te karbiang long autonomous council la 44 along non next territorial council 24 seat le pistami ula dake tu karbi fan lan pu pemeti entire ST fan lan dolo la pen reservation ka prek fan lan dolo pu jodak ta lasi dak dong si kuki fan dong si pini dong si dak kini pidat pute mo apia pi ke la gupilo ma manida na hangko te tu kupilo dak karbiang long do langke lasi la bangke tum JACAS hoi pen ke la bang tum kroinin lasi immediately la so bangke tum chingwai ching sai pen la so asi reservation na puthak bangke stop nei la pen mo 125 amendment bill sa hustame tum la bangke non pe tame tum papilong ada di pai tum karbiang long ara to ana tum mas tame la bang cherok tok ni lang choli akoi tum la bangke ni li kum tum ke tum la bangke kuki tum tame mathanang ne lagi tum kuki van ke lang selet pola pu bangali kuki tum van tame tum lagi ke lang selet pola lagi arona teng si tum pudam arona long la bang tokte ni tum chini dam tengke je mania kas fan mania tribe fan reservation pinai pu bangke aron long tokte sila so aron long tokte dia posi la so bangke chokchi pusi tum pudam mane fan ke lang selet mane fan la pola me kani lagi tame aron pima la so arona teng masi do nai pola si tum pud matha JACAS matha dam lo asi la so Sydney puthak reservation puthak ke la bangke to karbiang long arat puna do an pe an tame so mathani apela so bangke chokchi pu bangi tum matha pen la so bangke tum papilong jadi mo 125 amendment bill system implement system la halo tum JACAS pen puang tung ke la sini tum long nai tong don KFA pendo KAIYA pendo KUYA pendo KFA gang bela tami tum la JACAS pen bangke la halo tum puang tung la sinai tum ta through media pen la so bang apa cetak tha la pen ko la ke mesen a response ke rat phani tum ki thegi fansi tum pini ki dola thema la bai tum chini ba mekani lasi entum tame his rata tum thaman stuni ril helo lake itu manifan kelang selet manifan poli kuki especially kuki fan itu kichuni rigang tung kelani itu man kuki fan kelang selet apu bangalis tame aron abang long ke la sona bedia posi arona teng padonang padu mane India long tum chini da mateng ke lake no hokolong tame la sobang ave tribe to kene caste reservation bugave lage lasi la so posi tum puna mantu lasi pinya fresh meat ke phake tum lan la helo lasi nai tum han kijusi choro thulo nai to aporan chipi dun thega po Silam sih punya press meet baju kardong. Coba gitu na. Terus tolma. Asli. Aji JACAS follow kami press meet organize korisu. The main karon hol amai 2 seats reservation kuki dia diboloi karne amar 125 amendment bill sot hidanto loa hoise Assam government aru kuki militant group itu amai JACAS follow bisa janibo parisu je itu is not itu illegal it is illegal aru ami overall India ba jo job ami caste reservation but tribe reservation bole ikus itu public institution to reservation na election MP to amar caste reservation nai MLA to caste tribe reservation nai amar council ot keneka hobo itu ami boisu it's illegal so itu ane ami JACAS follow JACAS ami bisarisu je itu amar ya dia mane means itu amar karbiang long autonomous council ba karbiang long itu integrity karbi kuki
বা বেলেগ ট্ৰাইবৰ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্টিগ্ৰিটিটো ভাঙিবলৈ কাৰণে কৰিছে নেকি ভাবিছোঁ আমি। কিন্তু আমি এতিয়াও পূৰা কৰি আছোঁ, একেলগে আছোঁ। আৰু কুকি আমি কি কাৰ্বি আংলঙত কি কুকি ইলেকশ্যন খেলিব নাপায় নেকি? কুকিও ইলেকশ্যন খেলিব পাইছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাই পাব্লিকে ইলেক্টো কৰা হৈছে যেনেবা ৰেংমা নাগাৰ ইয়াত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেংমা ইলেক্টেড ডিপুত কিমান পপুলেশ্যন আছে এইটো সময়ত এইটো পাইছে। এইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এইটো ফৰ ট্ৰাইবেল কুকিও যিমান কিছুমান পাৰ্টিত এফিলিয়েশ্যন পাৰ্টিতে যদি টিকেট দিয়ে সি খেলিছে জিকিব পৰা নাই বেলেগ কথা। হ'লে ইয়াত আমি কাষ্ট বেছ বা ট্ৰাইব বেছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন জাকাজ পৰা আমি এইটো আমিতো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। We cannot accept the reservations of the two tribe of the Kuki because it is illegal in everywhere. If you see in the constitution, there is no caste tribe reservations. That's why we are opposing this move by the state government and the signatories. So we are not hatred to any Kuki brothers and sisters. We are always together. We love together. We stay together, we eat together, but this is illegal. That's why we are opposing this move. That's all that JACAS wants to say.